Aktar minn 70,000 ruħ Maltin u turisti inġabru fi Pjazza San Ġorġ u triq ir-Repubblika fil-Kapitali Maltija biex għalqu l-kapitlu tal-2019 u taw merħba lill-2020. Attendenza li turi kif il-Maltin jikkonkorru għal avvenimenti li jġibu flimkien artisti lokali ewlenin li dejjem jagħtu spettaklu mill-isbaħ. Il-qofol tal-attività intlaħaq fit-tokki ta' qabel nofs il-lejl, meta permezz ta' proġettazzjoni mal-faċċatta tal-Palazz tal-President intwera l-countdown li laqa s-sena L-Ġdida. Fuż dawk li taw spettaklu kien hemm il-grupp lokali The Travelers, DJ Gray, Ozilino and the Candymots, Kevin Paul u Kurt Kalija u GʿAWDEX. Dan l-ispettaklu tella mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Fis-stqarrija l-Ministru Wayne Bonnici innota kif kull sena din iċ-ċelebrazzjoni qed tikber u qed issaħħaħ il-kalendarju kulturali f'pajjiżna, filwaqt li tattira lill-udjenza Maltija u turisti li jażlu lil Malta f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Intant, fir-Rabat GʿAWDEX fi Pjazza San Ġorġ u Pjazza Attendenza, eluf ta' persuni taw merħba lis-sena L-Ġdida fi spettaklu mill-isbaħ organizzat mill-Ministeru għal-GħAWDEX. L-istilla tas-serata kienet l-artista internazzjonali Becky Hill li kantat l-aqwa suċċessi mużikali tagħha, flimkien mal-kantanta Uċija li rappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest Michela Paċ. Ma' dawn l-artisti ħadu sem il-Big Band Brothers, D-Capitals, Matthew James, Francesca Borch, Kelsey Bellante u DJ Joy. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.